turetaha no koreka ekiniga kitu ahabwa emihingo ya Amerika etira General Week. Ece kintu kitse kiniga kabanyisingiro ijo aba Pan Africanist bakesharinga Kampala konka nito tija kabanyisingiro kwesharinga ahabwa kuba General Abel Nezarwa yiti yako Nezarwa yisingiro tugorogota sub county ya Ruzarwa elyo muri isingiro bwenu tija koreka Abel ntumanyaje n'omuntu orukutina ruhanga tutusokwe mulugunya kwaffe n'obutali bumativu eri government ya United States of America olw'okuteeka envumbo ku munnamaje waffe Chieftains of Military Intelligence Boss Major General Abel Kanduho nga tulaba nti ebintu ebyo si bituufu oba okulwanyisa omuntu tasobola kubeera freedom fighter ate n'abeera nga ate yayonoona eddembe ly'obuntu tinka kuri iri hangana rumwe eryo mu East African Community eryarigire yo bana social media oba ninkahi bakagira ngo General Kanduho yabakora kubi ninga n'omuntu mu tinka churraho kandi hatubeba aba East Africa batakomplaininga aba Uganda tubakomplaininga Rugota hakuzaga tubakomplaininga isingiro turi complaininga iwo America no complaininga